izi nyingi ahari mu empango nezaburijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okwoloba amani obusinje. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. That's amazing. Noyenditendekero eri kushongora abeegi kurungi omwanya gwihorere aha fiizi eri kubasika Ibanda University niyo answer. Ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August. Nibahereza short course certificates ngeya Financial Management, Public Administration and Management, diplomas ngeya Information Technology, Education Primary, degrees ngeya Mass Communication. Imwe abari kwenda konjera aha bitabo bine postgraduate diplomas na masters nka MBA, Education Planning and Administration, Public Administration n'ezindi nyamwingi. Manya ebyombeko nibirungi, library na computer lab nebyomulembe kandi hariho na studio eya radio eyokutendeka abanyamakuru. Okumanya ebiri kukiraho tushanje ahari www.ibandauniversity.ac.ug ninga tera esimezi. Ibanda University. Hard work for excellence. Baseba nabanyabo okutwabagambira ngutwina batagurizi ahabwe mpaka ezakabazo rutobera kandi shani yeji mbwenu group zatandika abatagurizi bo kumanzana babo mbaza muhinduke turebe nangwa kwa yarida handi abismart no bari yemwe bantu mwe akabazo rutobera akakaragiremo ako kunywa karungi nikanywe bwabona akabazo rutobera wanyu wono shemererwa akabazo rutobera akundi kugambaho nakoze rwo mu bishaka by'amiringo nyamwingi kuyamba amagara kandi kanuzire kawanyu wono tekwa kumano karonda. Abeka y'omugenzi Daniel Tibijuka aba Kikonko, Karera North, Kashozi Division, Shema Municipality, n'obusasi bwingi nibabikomuzire wabo Jairus Bahembera Tibijuka, ofire 2018-2026. Habaho kushabira mu birugo erizoba aha St Andrews Church of Uganda Kikonko 2018-2026 shaha 8 zihangwe nabwanyuma yo kushaba hariho kuteramo makagabo omwabazyo. Okuzika ne 2015 byo kwa 8-2026 makaje Kikonko babikira bakwe abaramu abashanzire abanyabuzare n'abanyamukago mukama amuhereze cyumuro cy'obusinge. Charles Kakuru owakabingo Bremba Kazo narangise motoka y'ekike kya Primo Ordinary Black UAU 068B bajibire nyuma abaziyo 2013 byokweze kwa 8 mu 2026 shamwenda zechiro omu parking ya Kabingo Trading Center Bremba omurikazo netekateko kubera Ibanda Kamwenje Mbarara ninga Masaka oragirebe atere note mushanzu 5 5 note ina note 5. Abeka yaba mwene John Bosco aba Kikoma mbare bukanga isinjiro n'obusasu bwingi nibabekanye nabo namutebe scholastica ofire 2014 okwa 8-2026 ahari Morago Referral Hospital na zikwa Sande 2016 okwa 8-2026 omakagabo Kitoma mbare bukanga isinjiro district
ababikira Bishop Owambara Archdiocese, Bishop Lambert Binomucha, Honorable Kangoje Stephen, Education Department, Isinjo District, Politicians, Isinjo District, Parish Priests, Ababuhunjiro Parish, Abarugaga, Kashumba, Chienje, Bishento, n'abanyinarume banywano ba Mwine John Bosco, abanyabuzare n'abanyamugago mwena mwabikirwa Mukama amuhumuzeje. Atwine Francis Bagatebya ow'amashuri yo kubanza bisheshi banda narangisa omwana we bari yabuza Kathbert no mwoje arukwera muringwa aine nkojo ya harisho na habitsiya nerino rukobokireho abuzire 2012 byo kwa 8 ku rugo mu kushaba kibona isinjiro abirajwire mpare ya black ndingwa ne sati 2 emwe yo box bwa blue na white endijo yo buranga bwa white na green nenkito za flat omutwe gwe tugutebekine aine nenjejera hamkono natekatekwa kubari imbarra isinjiro ibanda n'ahandi oramureba mutwara ha polisi naratere no tumushanju 5 nshanju 5 nkaga ni 2 nshanju nemwe nari no tumushanju mukaga noti 3 2 8 nari no tumushanju 5 9 nkaga ni 3 ekirabo ne chamani Oria TV West wakwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba ne 2012 byo kwa 8 12 Irona Mukaga kandi ninjaga kwisyaho na Sande Brand mutsasire abo kubayisyaho amakuru agacererezi bitureka tubanze twije ne bijamuto tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo singa kwetaga wabweru wabweru tukosa global weather coat emulsion owa akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacencwire kireki entakimazire zitahirire chome mu Rucegegwa zibe mbundu 2 no kutaza abapolisi abarwana n'abasirikare bito babariya gete bafutaza aho bashatu kwamba abana bishomero nkweyongero muri banda harimo muze kukwata abana bakababuzaho Uw'imyaka 86 hire yabo muyonga mu Rucegegwa mere mu busasi mukabo ikazi bikishweka kino emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo singa kwetaga wabweru wabweru tukosa global weather coat emulsion owa akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing.
Korea TV wesna kwachira ogundo mrondo makuru Agacencwire Mbabazi Charity hari abana abakomera nshamba za rufo muri banda wanyuma y'ukwambwa intachimazire barukuza ishomero tikamanyirwe kurunja habwenji okwamba abana kweyonjire birebi omuri banda konka batura binentekateka zitari zimwe na zimwe ahanshongeje Omu district y'Ibanda abatura hati bari mu kutina bwa nyuma y'omuze gwo kubuzaho abana kweyongera n'ebigendererwe bitakamanyirwe okwenda kushoborekerwa jinshongeji tubitirimwe nkito twazo muri shongora hitushangire Abia Charukunda yaheza kusibuza umwana we ahirwaruro kimuko mukajeje na mutwara ishomero babere habwanyuma yeshahangemo edetchandera ngira ngo umwana mu kirasi taru muyaboro mba kutotora mwana mbamba totorotora yagaruka mu kirasi akenda ubwo mukantambara ninje ishomero naje kayishomero ishanga bakonja ngo bamwiho muri yenja byami we nari cyambucashagamo ndemuyeho mutwara hirwa ogu omwana wakahambe bwakorga hishomero yamuziza primary ahizoba ryo rwo kubanza rw'esabiteji nikigenderwa cyo kumwiho mu magara genseji kunka yahona rero ishweri mwena aka hatemera reno mutogona kaba kuzimbe atabago amashazero rushaga mu rwaberwe kwake mwena kajero munda atebaro nuko kushaya Charukunda tuwewe nkaru kutonze na kweji aha cyaro cya Mahega ya kabiri wadi ya Kikuchu omuri Kagongo division musime Jacob bita gatara mazina gegonyine uwe myaka 13 mweji wa Rugazi primary school na wakahambe bwabina zahabirabira na mushanje byo kwa mushanje 2026 nawe yayogo mu ngaro zababire nibenda kumwita unamarika kuradiki ugu nagira ngo bwanyuma yo kubona kongo w'abanyambabazi bakamutwara ha polisi rwenkobwa atakanti motoka akabanza banyurusiya banteresto maguru baheza biza bampimba bantwara motoka bavuga tabentugenda twarengo mukatale ente twabugana ente nyingi arga ente ina zarwanisa motoka bantambuka heru bamazire kuntambuka heru natambara naje nabe ninjenda nasinamara rwazwe famu Mushize yantorotoraho yantwara polisi ya Rwenkowa bwanyuma y'ekikorweki musima kati no kugaruka hishomera habwo boba kandi na hatitakagarukwa yoga muri yabo bantu batanabe bari mu motoka tugambira umuntu kugira oti ubwo umuntu mu motoka eje akabarumu akamugabe ondijo okumanya abazire babana bahambirwe nabajunana be byo kwerinda habwo butabahwera no kwitererisho abarukore bahagarebe abo busobozi nani mbasaba banyambe bahurura umusango gwanje bize bagarike barebe n'umwana wanje mugabe kiyakubanyisane yamutiremo ayisraje umwihemu umwana wanje ategekane agarika abe nko umwana wanje kwabirari nicyo nje kinani nsaba government cyo ngati nyine kindi kinigenda kusityane sahezi omwana atakozere ki tatebekini mbwenu kuiho abazire batureno bantera bakungamba ngo bana babo nibatina ngo batabakwata abantu bakabika umuntu barimo mucyuka cyabo kanyoti ndi kumumanya kuyombe ni mporano bagezeho kumuvana mbwe nabwe cyo abana tugezeho kubagambira one ukugenda mu groups kandi bakarika kucera kari munonga bambuje ishumwe bakagenda mu groups baba ryo muka bakagumara bajurwa bazire babo kandi bakareka kuza owabantu batarukumanya muntu babeta abazira babana babo bahambirwe haruhe batugambire umukasheshe kusesesa umwana kayeza kuzayishomero izana yirukanga kutera nduru atumama munkize
nyina yarwo mu kitande yiza yamuhumuriza bwa nyuma tubakumbuza umwana agira ati nasanga motoka mu kabare ati parking ati naza kuraboho ati umusiza yaguka yambuza sebonoza hisahezi ati ndabire mbi ati nahise na murgar bazu ati naza kwesere ko umuriyenze yaguma nkuratire yanyurusya ati yaza yankwata ati yankwasere ati umuje ati nkwata mutero mukono ati kimutero mukono andekura ati kandekura ati nko kwirukanga nkiza nabe niko mukabala ko kakarwa mpanga nasanga yo musiza yemereye na motoka nyambuza ati noza njantindwe ninza isomero ndayanyuzera ngaruka nyuma kaci aharwa zakaro karutusi nazabona yesereka yonto unda takangwata yiza yando ndayamfuna yankwata yankwasira tunarayiha yomusyo ihe yomusyo yasa uniform amwe sikuzani kwanga natagumuka abaturano bagira ngo umuntu uri kutekatekwaho kuba ari inyuma y'ebi byona n'umutura mutahi wabo n'ubupolisi etafire yo kwera abantu aba kunka ko kusimusiba polisi umuntu kumanya kwe kumurekura kandi ahacharo waika charo nho kube no yihira ekirinkahi mwentu kabentu saba government yitenunjeje ya president Museveni umuntu wahansi akine ekizibe cyayine warga ukatabaza waika hariya n'ubuzuruzu n'ubura abo kuba kokuza kukayo ngo musiba akataha twasanga ngo bwa musinza bukakora ki bukabura ukabona amakuru yo kwata ryo mwana ngo akana ije ishomero bamutse mukasheshe mushije atakuwata kumanya yenda kumukwata konga kutageze ngo mantumbuza yageze kugambira ngo mushije namanya bwe no mwana ko bamukwasire we yageze kwerwa naho ko mwana yirukanga ya mana doji ngo mushije hamuti final mushije yakwate satiye umwana yamwesikuza ya umushije yasigaze sato mu ngaro iki yakoze yakwate bitabo bya byo mu baga yo mwana yabitagataga umwana yirukangira mu mikono y'abazirebe umugambirizi wa polisi mu cyanga cya Louise Samson Kasasira nagira ngo utakahuriraho genshongezi no RDC wibanda Godfrey Mbetegerise hari kugira ngo enshongezi ziriyo. I have not seen any cases of that kind coming from Rwanda, according to the reports we get here. That is a big challenge now, because that is something that probably a community is raising a concern and all that. But now when you don't have those issues being reported at police, because at police, for Uganda, I know there are other things that happen there, but issues of disappearances haven't been happening there. Because normally when someone disappears, a case of disappearance is reported. Then later, that's when you later find out in case there's a recovery or there's an arrest, then it changes either from disappearance to either trafficking or anything else. kukwata abana bakababuzaho haza amakuru ahwire cyo kureberaho ko mwikumira kumaho bakakwata umwana ahanya katoke akushobora ngazi primary school umwana w'imyaka nkena 3 aho bambuzeho ku rwogwe polisi etaniye condoza kuko cyo mugisha murungi hariho uwatire simu akateranya na hakwanyina natura hero akamugambira uko akubasa kumurondera umwana wo namanya hari ebugambo byembine amusimu yanjye hina babisha yaringire kuko cykusasa unonga no kureba ngo abakucondoza abo vunanzwa ba CID department na DPC ebo kucondoza tibikurga hije Intachi mazire zitakamanyiro zitahirire chome cha chegegwa nuko kwiba imbundi ibiri no kutaza abasirikare bashatu. Omugambirizi w'Home Dr. Frank Bine okwiga intachi mazirezi kwatandikire kandi nashaba abantu bona okwatanisa nabe byo kwerinda okwiga bina zaba. Akashashekerizo bwa kebiri 12 kwa 8 2026 abazugu batahirira icume cya Chegegwa barwana n'abasirikare bito babariya dute bafutazaho bashatu Sergeant World Kalisa Titasi, Sergeant World Dress Nakuya Suzani na Woda Odongo Joshua
ebyaza kwera batwara n'embundi ibiri namba UG pre 5-6-3-5-1-2 na UG Paul 5-6-5-8-2-8 buri mbundu yabaye n'amasasi 30 konka cyakahire abasibete bashebeto babase kubigurra so abasibete ni no mwatorukiri ukikereze kubaho twayeta ebitongere binde ebya security umuhigo gwatandakana hatu kukiryo mu mahanda n'abana bakoronda abazgwabo yibishirikiri kuba nembwa za polisi zigire mu konka bashanga ngo kubashira rugundo banje batembere nkamotoka ningapishi so hati twabanda tushaba nkike kitongore cy'abahome kwako baro umuntu ya kugire ki yamanya ninge ki yareba atiteresumu ahari 0800 ninga reporting ha police muri kiki afande umuntu nasa kwebuza nka Chegegwa prisons ejino incidence yabanzaho nari nine kirabireho niyo yo kubanza okay. Umuganda makuru abaturo mu cyaro cya Chimoka Hometown Council ya Chegegwa bagwirirwa kagwebwa nyuma y'umutura mutayi wabo kwiro munju akacwe ko muyonga kandi cibireho ombwire wa shayishatu zechiro Oyo chibwe ya muyanka Tereza tubwire omyaka 96 omutura wa Chimoka Hometown Council ya Chegegwa nkabo ikazi bikiweka kino icyaro cya Kimoka habwa ekizibu twagwerwa sasa nkabe kikiweka kandi nsaba nti abayikazi bikiweka cya Kimoka na umuruka gwona okuguma kandi okongera tukagumyangana okujye haripoti nanto tsime mutabani w'omugenzi nyina bire natura no mwijukuru munju konke cyakiberireho abira taruho ono abaira mutaka murungi kaikuru ine myaka 86 abaira taine nsonga yona muwataka runo mukishweka mu abaira taine nsonga ambe yona halabu abataka ukwane wa muhero wa kaiso na nyini muhero wa kaiso abaira ali muntu murungi muno baitu tutukumanya ekibairo kiki omuru gurugirenka buli omwana akekaguza akirugire tutumanyire kuhura bainachumbera munjo nejahanu sahemu nyamukaikuru nyamuletera manda garidi nyasiganya gamteramu nyakwata muhanda nyagenda atinya bandi ya mtano kuntu na bataka tuli mukubazi atinya nyataha munju ninja kunawo omwana ijana ntabara nyangambo atenye enju mukeri mukushi nyagambo giziro ichimpoze nkwasireke tochi nyakwata muhanda nyayiruka hagati ya fensa nyasango muro ni gwakira kimugwa guri mwingi kujya kwikana nyasango muro kisike kiri kudubwira kwikamuidiro watasobora kugamba ngo ratahamu muntu muru gwakira kimuguri gwingi Wilson Chargonza kansara wo mu Rukagwankaka yashaba baturo kwera polisi mu kuchondoza so ni saba abataka abakimoka kanyarukoma ne byali bituriroho kuhereza omugisa ekitongole cya polisi kikakora umurimo gwacyo ya Chegegwa umwaka gukwire niyo yakwasire umwanya gwo kubanza omishango y'obwisi abantu nkaga na mushanju bakaitwa omu district age abwenshonga y'obwisi ekiro ekyabishesheri izoba omukikuru w'emyaka 86 yahira umunju obwa hat police yatandikire ogwayo ogwo kuchondoza TV West omu district age ya Chegegwa ndi Omuganda makuru kurwo muri Chegegwa habishitongore cha National Drug Authority bakwasire omushawo w'amatungo kurwo mu town ya Mpara mu district ya Chegegwa ori kutekatekwaho kubatwire na cupure mbazi y'amatungo no kushangwa ine mbazi ya government abebya amatungo nibagirangu abantu abari kucupura embazi babasa kuba nibo bamwe abaretire Chegegwa yaguma ne barakamendwara yejo
okwasirwa amanyirwe nka Abirinego Rukundo omushawo w'amatungo kandi kigambwa ngo abiri na kwesa za stiko kuhinda guture Mbabazi ahendera guriza abarise Mbabazi y'ebicupuri akwata umbazo kugura 2% ateka hiko atine cyakoze ubugira akagirika naka kihako kakusha kabakati ahanyamisho ancho manyisa kincho manyisa enyamisho yawe uyeno chadozi inche ejino duwama tambere nsho kazo muntu ejumanya ngwaji wanoza kugihe doze ejo ukacheze ejo katsira Rukundo hona ashangirwe n'Mbabazi ya government eri kugemerwa arayeja kandi obwo atine fridge yo kugibikamo kwejwa no kushemeye kuba n'ububikwa hatakukira munozo nobwe kuba fridge yawe yo muka teyine kuba tekubasa kubika ubwo Mbabazi mavuri ijo eje Mbabazi government kwe kugirete gitaha district aharuho fridge eri kubasa kubika ibyo Mbabazi kubire buri Wonka bosi mwami Rukundo abe natambara amafamu ngo ni mwaje mukwasire uzezo box za vaccine ero mudo eche chipeshe ero mudozo makumyata wonka warebe mirundi yiba chumisere je chupa nchikoreka ngwe eshimwe kuba chumisere emirundi ko rengigana na waje roti wabishukota hasi muri ngwe cha vaccine ubino concoction ogunagambwa kuba benashemeza amatungo ubwo atarabishomere abarisani bajyanwe baferwa amatungo gabo bwira bwashesha abwe Mbabazi y'ebicupuru kandi n'abashaho ba government tibabahwerire kandi hatita bamutse y'abarisa n'amatungo ngo manyo bambara iyo tuno wa veti wa kwenatu ya bintu kebi muzitu musimuka zufa usanga tune ba Rukundo tikahora zango musho wa veti hano muri mpara natera ngo maranga na jati bantume amatungo gatahirirwe ndwara mwije mwerondane tubegese ninga shinatambura mu kucebera amatungo gitu umanye bikufuma matungo nango no boku muronda to kumufuna Mbabazi ubuseke ngo kumanirebe yanga hatente zihama amashubishi hatente ichi zifu ningo tahirwe ngwara nk'ibyo inyana icugura Mbabazi buko Rukundo atwirwa Kampala kubitebya kandi naza kwigurwaho imishango erimo kushangwa n'Mbabazi ya government okuchipura Mbabazi no kuguza Mbabazi atine barahari kumwikiriza amakuru agashaka Philip Murangira Webare Philip Murangira reka tumereho ntujagaruka naganda makuru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Anjurire ankole crazy limited abara kumbira byo kombe cyesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi byo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe cyana ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria eco nabyombe cyese cyangane
bendera ya Uganda mashanga ari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Craze Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumiseze shankibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent na Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cy'omaino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent na Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up nushanga mu brush ya meno eyabusha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresura uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Kampanya z'utwara abantu aheru zirinka hikanara gacayina yabatandatine kandi nogamba ki uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu arekeraho abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert bararia Amazon building mwijemba twari tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu ahero erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quality supermarket esomu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi roseful ni
yokushemera nogwa mutindo Rosfo ensi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa Rosform rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahatinye chakare nebire byombisho Rosfo ensi yokushemera kwanje Rosform ensi yebiroto birungi Otwirone chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa ahurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho Tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Kuruka yomukahumura muganda makuru mnyishenjero kazuwantungamo na amanya Viola Broko ahirishomero heria Nyachika Primary School ebitanda 30 omuri Ruhama ntungamo nkuru yo kutungura ebyo bweje som district age abeja hishomereri batwire nabarara omuchuchu Omnyishengero kazuwantunga munamanya Viola atankire huru yo kutungura omutindo no kuhindura imbere y'abana bari kushomeramo muri ntungamo namanya kwatiro Nyachika Primary School mu Ruhama ntungamo nebitanda 30 turyaha omishoga headmaster wa Nyachika okumhereza bitanda by'abana ebiri kweke bitanda 30 abana bitu bakari barara hansi konkabo kunda Nyachika n'abana bitu natunga moyona twasharaho ngitwekoremo murumo tugurura abana bite bitanda Omnyishengero Viola ho nahirisha mereri miliyoni biro kubahwera kombeke cyombeko cyebina bishatu nyoye kunguza hantu tanga kuteka ekinareba aha nyowe Viola naza gukora ki kuhinduraho mwebarebe mwako wezindi tugwe tukore ibintu bibonire kebi yiteje ari MPs bitu batanu ekibwe bukakigambe mpora tini nyogo nahurire unakuru utambwe na leta n'akacumu mishino the fastest record umubebe mbeza butuyini ukarahiro ya government yezebyanga eherezo kurabyaho ekiragiro ngo ya government yezebyanga mabara n'emyanya yona erukudu boda unka orazondo vugo omusabazi zasha initano wena asinziro wika kwehindurire still baranga gukora bawugire mu bara konkaza zaberesha mwenda Tristan RIS zarakora so nonda supportinga munongo kuyo hina ayintashoboro kigwemo ati yagambira amabara azicyo kunuka bare cyo tujyabo bushera munongo bushera bwo butoka bwo mugusha abana bw'abana bari kubunwa nago namagwa icyo twashoboro kigwa munongo we nko mwembezi wa bufundi ndakishongera kandi ndacicirizamo kugira ngo igioteka rikabasa kutuwera kugira ngo umuntu wenyuma umuntu witu umuntu wachanje umuntu wakagunga akabanza yaza mu musiri hagire cyo mu journalism bwaciyaye koreraho rero umushazira yongereho abo kunywa bakaza kunywa nangwa nawe bara bakaza kugira ki kuguza amagwa gabo ti kugira ngo kirayamba umuntu waburijo kusha nawe bara kiramuyamba kirakwereka ngo rasa kugira na alternative income obase kuba nko muhinji for example umuhinji we mondi umuhinji we mugusha umuhinji we bihimba konko manyangu eshaha zo kuhingura cero zo kuhinga oze kore ndijo mirimo rero zega shaha mwenda oshoboze kuronda ka sente nabahinjire abaruga gukora bije bafune cyo kunywa na ukora ka sente bitu kandi weraza ronya kucero bworo omu mu batura nagira ngo nuko amabara gigwa karite ndanywa mizigara ndiso munda turakihagera munonga ahako batwaza kureba Rwanda eri kudevelopinga munonga habwe shonga yo kugira ngo abantu nibamanza baza gukora umugambi rize ngo kutsingure baranisha mwenda ndiza kugendana neco resolution ya Honorable Baram aha kintu kugira ngo amabara gabe galigura shaha mwenda ndandi kureba to me on a larger extent siraze kuba kira affecting abantu abombo na munonga abine bara abara teka ngo ibara niyo
source of income yabo. Ekintu kyo kugira ngo tumwe twigure shamwenda ekintu ni wenda reba kigwire habwo kubikwe bamwe tura businesses twine ziramara twine uzashanga ariyo business yanje kugira ngo zakabara kanje ariho ndi ha rent license kora abantu bacira ngo bamara ubwire bwinji bari kutebekanisa uko barahandike konka bwanyuma yo kushoboza bitabe bitu bari kuganyirwamo ngo kucema andi cyaba babigambiro babiri nubabugana haraka ba university okutema impendo kuba kubasakora umwuga gwabo kurungi yowe agaruhanga kurugana ntariga kuhandika yowe agaruhanga kurugana ntariga kuhandika tine ki nagobire mu PDFs of books that maybe one student went to the library and scanned. Shurira o eyimbera y'abantu bakufunira mu information age in advance ni yashum in advance kareho ninga omumiringo itakwetaga sente nyingi. Jackson Rutunda Ronald okurugo mu kitongole cya Uganda Registration Services Bureau nagira ngo abantu bari kuyiya kurunubegito mu kibina bakahandikisa kitongole cyabo kikabire nikibahwere mu kurinde barokoro bitakoresebwa kubi bana bitone bayina eteka dikiriza okusobola okutambuza emirimu gy'abantu bano no kufura ngwenu nubahikanisa bakubisufura ngwenu nubahikanisa bakubishohoza publishers ababikozire authors kandi hamwe n'abakoza kubikoresa users downloaders And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukangana like drums kalakata kalakata enendongo yakusabula mikono free of fire free of fire free of fire nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba nkomuntu library eyomurembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaganemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenga bimeka. Ngabisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Omakuru g'ebyemizano final ya kana y'empaka za lige y'ihanga eza basketball ab'omuzano gw'abashaija n'ez'okuzanwa ekiro hagati ya Nam Blazers erukuritana na City Oilers hashaisha tuzikiro omuzano gurukwija kwa guri chai ndogogo final ishatu ezanirwe City Oilers eyebembire n'obwoba bubiri ahari kamwe. The technical timeout here. Vataka will have to tie his lessons. Series are tied. Nam Blazers bakatandika kurungi final z'omwaka ogwo za ligi hanga y'omuzano gwa basketball barukusinga City Oilers bite mizani kurasireho yona basingirwe otireho no guhererukira hasande aho City Oilers yabagutwire ahabwo banshanjona mukaga ahari inshanjona 2 hati a 1-point lead. Oh my goodness, so Blame once again gets the Oilers on transition. Imweji niyo kurwana amashija kureba ngo tubasingwa omuzano gw'enchiro ya kana ogurazanwe kireki aho aba City Oilers bebembire final nobwo babiri ahari kamwe Nam Blazers omwaka ogwire bakazombya fayo okusinga empaka za ligi ihanga ahabwo murundo gwabo gwo kubanza barukwihe ekikopo ahari City Oilers ababire behindwire nyantagambwaho omuzano ogwo barukusinga empaka emirundi 10 bekuratanise kwiho mwaka gwenkumi 2013 okusika omwaka gwenkumi 2024 ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Webare Edwin Ram. Omupaka za Africa ezompira gw'abakazi ziriyo nisindiro mu ihanga lya Morocco team ya South Africa isinje Nigeria na goli birahariemwe omuzano ya playoffs okujiremesa omuchago kurabaho okwetaba omupaka za World Cup omwaka ogurukwija ogubire guriyo murundo gwo kubanza Nigeria erukuremwa kuzo mu World Cup kwiha 1991 omuzano gundi Ivory Coast esinjire Ghana na goli birahariemwe. The calm before the storm here in Casablanca. What a bang swing shot coming up here. And I think that trying to find a little bit of space there. Donnelly does well. It's a turn. There's a shot coming in. It's maybe not the right decision. A shot coming in. It takes a deflection. Just goes. There's a shot coming in. It's taking a deflection. A second goal's been scored. South Africa captain Refilwe Jane has made it 2-0 for South Africa. It somehow found its way through traffic
Jennifer Etchegini with the penalty. Oh, she fires it into the corner. Nigeria get one back. It's such an important goal, that really is. The corner is whipped in, it's come off the cross. It's all finished. South Africa celebrates. And they take a step closer towards the FIFA Women's World Cup 2027 in Brazil. And the star that's being celebrated. The calm before the storm here in Casablanca. Webareo kubomere bimurunje owamakuru Agacencwire wanagakusyawo n'abantu Mbabazi Charity agane tujaga kwisyo nyensha karo makuru Agacencwire shaisha tuzomwebazo reka mbendeze weekend nunje marare kurunje. Uganda, are you ready? Kasidwa, ngabiri muri muhoga skulu gaga cricket over. We wali concert yo mwaka singa obunene. Swings Avenue, Ekutusako Vinka. Live and loud. I know your biggest musical celebration of the year. Shing them to Saturday Chundu. VIP Mtwalo Mnana Chundu. Emeza ya milioni nya. Tickets zitan so kutundiwa. 20 momo. Kamunyenye mumkaga tano kamunyenye 20 kadara. Yangu tukigura kusamwenda zenyini Hulu Finka wambe stage ni wakidua Belaga Uganda Warranty Yebi tekekebwa Swings Avenue Omwenge teukirizibwa ababali wansi w'emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa omweshongozwa wereye n'abasuba kweshongole yawe n'otine ruhanga yakukunda nakukunda ifyata ya kitaguru ya kituletera Kampala omuli Serena Hotel ebiruma kumesha tubikomana n'umwako kutandikana shamwenda emiryango neza kuba yegwerwe twatandikira kushamererwa jishuka mushigatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro leta VIP mitwaro 20 tables a miliyoni 3 hamwe na neza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Kuganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Recipes JBL kumanyebo kukiraho terazura mushanju 8 50 50 nkaga nina it might seem crazy please simple Miranda today and spread those smiles please simple Miranda today and show your smile please no one smiles back at you so come on smile please spread the smile Sibabet kukebet kubabet kukebet sibabet kukebet we wina kukebet sibamane kukebet we wangulire motoka yes buli mwezi kebet egaba ye motoka sibamane kukebet we wangulire pichipichi anti kukebet buli week ofunayo pichipichi Kbet and Vroom we wina kagwira una telekom ya unga ya chibe nga kumuloni guno ogenda kufuna musogo wangule motoka pichipichi milioni 2 buli wiki nebirala bingi genda ku website yafe ku kbet.ug kumuloni guno nawo waka pesa ku kanti poli alikwete unyinga star M85 star 5 star 3 star 2 hash alikwe mtenyiga star M55 star nya star mukaga star nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon and the child is Ani Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugendera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stoka yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading apo ya numeda okuruga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu. Numeda fast simple built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. What is the hour coming to man? This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozo tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora chukunywa chakabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyamba ho kwigura misi. Chereta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura chubaro na stress. Echo kunywa chakabozi multivitamin drink. Nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 120. Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona. Okushubara no kumanyibira kuchiraho 0702 15 81 01. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa.
Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamuka na sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwereza uwo murebi wa Kivusi. Yes, buri Sande shaha 3 n'indakika 20 nimba ningabe mitwaro 50 atanu bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri Sande shaha 3 n'indakika 20 nimba ningabe mitwaro 5 wabana kuza mukazano imata star 2 3 8 star 3 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko 20,000 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ukumbireba ne kushibaho oyine mbogoka ntaba mu rugi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program okumbireba musibireje basebo nabanyabo nabana abana hati mama humura twaza kuhanga kandi yes twaza kuhanga aroho mwana mbamweta Dona izina ry'inkarani kokariya ne manyanguno Donatile ko usinje katemere nkamusanga kamporo just a young girl twaganira yangambiro kwa kuza kuba mushaho namya ndamu very happy ntini urabe nonda gurra korabe wagira university I'm still young I'm in lower classes so by the time when kuba doctor noza kuba mukuru mnongo I have to take care of yourself